Hi, welcome to Evangeline Mix Channel. Lumay kayon kakabsat talikawin tayo ti Garden dito Laguna City, kabayatan ti pagkatintin tayo ti napitinda sa Kangkanta, Ilocano. At dagayam ko at nakan itikulas na daermet ngem patong natay kuyas at daangin kenkwanat kinamalas ta Biyernes Santo hede maiyanat Nicolas napustong napugot anatayag mahilig nga at sida di puro pinaplat bareng kanoy so nabayla tay bungkirat tangamin napeklan daytoy managagad managsatik isona di panateng ken puyek at dapay sakit na ararek abustadorek tanagagarakan hindi ko'y kuyagig no sumro kay sakit na akunyat ken payagpeg ay pay iman Nicolas at bibiyag anak kamalmalas naatap ken kuana ni gasat tagatel manasugel ken padak nga arat na minsan a Domingo pinasyar na ni Tiriang alugpiken sakang abos ta sarang inaramidongan pailang ditan nagsarakdan tababab ken subsuban oray kasala Nicolas ket religyoso sakbay ta maturog awagan na amin asanto ngem no damagem itiin na ilulwalo may I rest in peace itangat-tangat nga to nalaad pa'y tiugali Nicolas no maminsan no adda kwartana padaya apadayan ngem no isunanton daytay maawanan
itan bakit aglin-nipatan basit atrak ng tekken katraksa toy hatog ko di mo meten kayat inim-imas mo met di basit atrak toy hatog ko di mo meten kayat naim-imas ken ka di basit atrak. Ay pantalon ko ented niya mo na armi durti sa nga dungdung ipadas ko ang labong-labong ket sikil natin na palalong kay sapatos ko nga ented na busbut met ti batog ti tangan na ngem gayem pagan ano saklat ta libre met awan pay bayad kadaw yan ti patar taraken atawidan da katitindeng ilupot daan ang uring ati kagayad na pagandumeng tay butitos ko analawa may bakal pay gayem no magnaka iraket ko nga ititenged na tapno day say parinog payan ikaw dati na palalo nagpasyarak dang dati Domingo iman nagpasyat met ni Danilo kung po naman dagiti tao iwanes wes ko no magnaak aring patek ko kaslaw ni Titra kadaw yang laki agraraman taraksak na itinapalan ikaw dati na palalo nagpasyarak dang dati Domingo iman nagpasyat met ni Danilo kung po naman dagiti tao iwanes wes ko no magnaak aring patek ko kaslaw ni Titra kadaw yan laki agraraman taraksak na itinapalalwan. Manipod itan baliwag ti uso yaton agayaken tay bakit wenno bato agayatak tulaeng mismo ano biyan kabagis ko idapay met nagkasar tikat ka inagaw ko nila kabagis pinagkakaasi tadi na amot paliben mi kenobya na uray nuliklikak ket sumabat-sabat yak ang tagtagari ngem manong kunanamit nobyan kabagis ipapapasulit tain yang angaw ko ket inpaypay sunamit no update kami ititeng at rarati awan nagtatagari no madamat arakot ni ay anin ko si katibiyat ko nalalaingat ngem ni kabagis ko ay
No tabagin ket inget look meg. Do not eat, do not sleep. Have more problem, that is better. No kayat mo metiti agbutit. No tabagin ket katlasiit. Agilaw kat udang ken kamutin. Aglemes kat arak ingat di ka agswek. No kayat mo makanobya. Aglalo no managbabain ka. O sarem partak dagitay ma umaradas ken kumarawa ka. Ano si kantay agkaksot-kaksot. Kantyawan da ka si katay tarkop. Pagan ano samtay agsirsirip agsakol iti abot kasla marabutit. No kayat yu payang maamuan ado itan bibi mapagtalkan. Pera de los buenos sawan masaksaktan jaki gagara pasagid kulang. Fuera de los buenos dagitay bartikero. Sa dalan na tangsit no makasyatdat sa nga baso. Kasla damit la na kokokan pisukol. No awan masyadda di damit at taol-taol. Fuera de los buenos dagitay sogador. Nawalay dagitoy ken disorsor. Manangotang dapay nga umagi-porpor. No masingirda isodat aging gogoregor. Fuera de los buenos dagitay hindera. Iso dagitoy tay nasamit kan tidila na. Narasaw da sumarita kentarawi tauda. Doble lalat kayemet no gumanansiyada. Doble lalat kayemet no gumanansiyada. Trek tong tong doble lalat kayemet no gumanansiyada. Sikat aglaladut ken rupam ti agmumuryot. Umay kanta danggayan nak nga agwat-wat. Wat-watem dayta pagim urat muri ingem. Aglag-tulag-tu kawen mo agjaging. May satwa talo, sige manso-manso. Iyakay-yatim, sabat-sabat mo. May satwa talo, sige manso-manso. Aging ka, arong wartalinget mo. Nudi ka pa'y lamaknik, ket kayat mo't agrennek. Padasem ti aglangoy tumpaw lunet. Kem day jay perlas, ken kapua na imas. Sultupem emang iba ti kagkukwa. May satwa talo, sige manso-manso. Iyakay-yatim, sabat-sabat mo. May satwa talo, sige manso-manso. Aging ka, arong wartalinget mo. May satwa talo, sige manso-manso. Iyakay-yatim, sabat-sabat mo. May satwa talo, sige manso-manso. Aging ka, arong wartalinget mo. Aging ka, arong wartalinget mo. Aging ka, arong wartalinget mo.
aramid amang kikiday tuy isip isuda ti gargari amang waknit sa bubanit pasaray sungken dito'y lagip o mis isem ngagmay may sanwa dito'y pagik dagidi nga aramid amang kikiday tuy isip isuda ti gargari amang waknit sa bubanit tinakamay mayat pinarit na anak iti agek muwa na kamay maya pinagtungtung labnak iti asukin anang sab anang nanamak ayat anak karagragsa plak plok iplok plok kasla unit ti palsuot rumar sumrek iti abut agrigrigat sirurungsut dukunam na banut ay ayo natay agtuok makuha na pailaeng timan kay agdamed ag pasunod plak plok iplok plok kasla unit ipalsuot rumar sumrek iti abut agrigrigat sirurungsut dukunam na banut ay ayo natay agtuok makuha na pailaeng timan tay agdamed ag pasunod pasaray sungken dito'y lagip umis isem ngagmay may sanwa dayto'y pagik dagidi nga aramid amang kikiday tuy isip isuda ti gargari amang waknit sa bubanit pasaray sungken dito'y lagip o mis isem ngagmay may sanwa dayto'y pagik dagidi nga aramid amang kikiday tuy isip isuda ti gargari amang waknit sa bubanit tinakamay mayat pinarit na anak iti agek muwa na kamay maya pinagtungtung lamnak iti asukin anang sab anang nanamak ayat anak karagragsa plak plok iplok plok kasla unit ipalsuot rumar sumrek iti abut agrigrigat sirurungsut lukunam na banut ay ayo natay agtuok makuha na pailaeng timan tay agtamed ag pasugnod lukunam na banut ay ayo natay agtuok makuha na pailaeng timan tay agtamed ag pasugnod plak plok iplok plok dua anak riri unit pang pasahero adit ni taadakan payod amali idi agden na dua atami dagitoy di agriri agnaganti itot kensinti nagkatugaw nga inanglit agbinabasul anabangsi nagtengit di dua atami nabwangit rambol connect di jeepney nagpreno di driver ating itapnon mapanagri-piri itamit anak ibiyang to'y kondoktor nga ang apos ta tumbol nangisip na ramraman pa'y anak iski taymet pasahero at indera Maria tumiin tinagan na sangsangitan na tay lakuna kamatis paria na tugawan na iti panagdalupisak na
kasla ubing amalagaga kusay-kusay na sa tanan nagluka isde pandilin na kapola di makaanawa tay tinggi a driver da impayawat na tay pansiit kene konduktor na ang isi inagomet tay tindera tay pansiit akunada himbala na kamatis parya kaslabo din tikindirador na dadwa anak diri unit pang pasahero adik ni taagdakan payod amadi idi agden na dua atami dagitoy di agdiri agnaganti pitot ken sinti nagkakugaw nga ilang lit agpinabasol ana bangsi nagtenget ni dua atami na pangit rambol connected ni nagpreno ti driver ating itapnon mapanagri-diri kapusa di makaanawa tay ting a driver da inpayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isi inagomet tay tindera tay palsiit akunada himbala na kamatis parya kaslabo din tikindirador na gapuken
abading agik-ikis nagpandiling pigis-pigis nakaluganak itipat sagad nakadalo tisak akas labeklan napungay dagitoy matak agpaare makiti malabsak may sa abog iti nagkidnap magkontak lens nga rampaak mapanmanen ngenen at sinubong nga agpatpat na taray ataray lakay apilay magmagna agkat-katay may sa abading ti agik-ikis nagpandiling pigis-pigis sep-sep ang ninong partitul tulang ul akis ti lalas ama lapang uraywas akis iti ganda basta mairing ken madasma lapang-lapang ti hilig ko dadakila kada macho taray ataray lakay apilay magmagna agkat-katay may sa abading ti agik-ikis nagpandiling tigis-tigis may saak nga badi nalaing asumik bab dinis sukul to'y bibig ko nalaing ngagtabako left and right ay to'y imak no kulak iti lalas iberkulat ta basta gwapo nagyumas ti agkobo taray ataray lakay apilay magmagna agkat-katay may sa abadin ti agik-ikis nagpandiling tigis-tigis ram-ram pa agmal malem ram-ram pa agpat-pat na sep-septer akan kanayon was malalas makapasturon matyua juding-ding piling beauty kuning-kuning pulmet ti maget justa umbagen na ti lalos taray ataray lakay apilay magmagna agkat-katay may sabading ti agik-ikis nagpandiling pigis-pigis taray ataray lakay apilay magmagna agkat-katay may sabading ti agik-ikis nagpandiling pigis-pigis taray ataray lakay apilay magmagna agkat-katay may sabading ti agik-ikis nagpandiling pigis-pigis oh mga bakla labang kayo